Umusore w'imyaka 17 akaba yitabye Imana azize kuvurirwa mu bapfumu. Uyu musore bikaba bivuga ko yari amaze iminsi ine kuri uyu mukecuru yaraje kuvurwa, bikaba birangiye hasize ubuzima. Ni umukecuru kabakaba mu myaka 70, twamenye ku mazina ya Kandege Vanencia, bikaba bivugwa ko ari umuvuzi gakondo cyangwa umupfumu uba mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoki. Polisi ikaba yatambikanye uyu mukecuru kugira ngo ikomeze iperereze, anasobanura impamvu adafite ibyangombwa bimwemerera kuvura. Tukaba twavuganye n'abaturage bakadusobanurira bagira bati, uyu mukecuru asanzwe atuvura mu buzima busanzwe tugakira, byaba ari nk'ibyago byamugwiriye kugira ngo uyu musore yitabe Imana. Kwa muganga ujyana umuntu arwaye bakamutera ishinge bakamuha ibinini hagira bate, igihe cyagera umunsi wawe wagize ugapfa. Umukecuru nawe rero kuba amaze imyaka 60 avura muri mudugudu n'akagari ka Gitoki ka Nyamirama, ugiye kureba uyu mukecuru ntabwo ari umuntu mu kubyiga wenda mvuge ngo ni ibintu yize uwo mwanya, ahubwo ni wa mwako cyangwa twakunda umuntu igihe cy'umuntu cyageze. Nkurikije nk'uburyo ukuntu umwana yaciye harwara bamuhetse bamuzanye, yanciyeho ahize ari kumwe n'ababyeyi be babiri, nkane natundiye amaguru hasi gucya ari ibintu bimeze nk'imidida. Ugiye kureba njye naje nakwegera mbaza n'ababyeyi be bambwira yuko amavuriro yose birukasemo bakajya kuvuza kwa muganga bikananirana, bagira ubwo barangiye kuza kuvuza he mu cyaro. Ngo yarameze nabi nkawe wamubonye yarameze. Umwana yameze amaguru yaratumbye yarabyimbye bimeze nk'imidida, ku buryo no kuvuga ngo yararahishije. Biravugwa ko hari umusore wundi ubana n'uyu mukecuru, ubwo uyu mukecuru yamuvuraga akiri umwana, imiryango y'uyu musore ikaza kubura, umukecuru akamwikuriza, ndetse abaturage bakaba bavuga ko bari bazi ko uyu mwana ari umwuzukuru w'uyu mukecuru. Nitwa Niyanze. Ufite imyaka ingana? 23. Hano hageze ryari? 2014. Uyu mukecuru yarakuvuye, amaze kukuvura biba ngombwa ko ubu ukihari, byagenze gute? Reba hano. Kugira ngo nze hano kwa mukecuru nari meze nabi, kandi ntabwo napfuye kuza inaha gusa. Njya kuza nari meze nabi ngiye gupfa, ababyeyi banjye nyine biba ngombwa ko tutabanaga neza, papa nyine yajyaga kudushakira ibyo kurya. Naho icyo gihe bashiki banjye bari barwaye, baradutatanya twese, ubwo ninjye wari usigaye mu rugo. Ubwo ni umugeni umuturanyi wacu bitagira ukwayo arambwira ati hano hari umuntu wakuvura. Ndavuga ati niba wiba niba utiba uzahakurira. Wari wararwaye iki ubundi? Ni imvunja zari zigiye kunyica. Imvunja ni iki? Ni ibya kera, ntabwo ari ubu ndakeka ko zanacitse. Yego. None se ukize kuki wahagumye? Kuhaguma urumva nari mfite imyaka 14. None ubugize? Ubu ngize 23. Njye nitwa Mukamurisa Ruzariya. Uri umuturage utuye aha, mukecuru yitwaga nde? Yitwa Venencia Kandege. Yitwa Venencia Kandege. Ngo yarasanzwe avura gute nk'umuntu mukuru? Ni gusa aravura nyine bya bindi bya kera by'ubupfumu, nyine agatanga n'imiti, ariko nyine abantu bamuganaga pe. Tukiri na Tanzania bafite ikigo, tukiri na Tanzania bafite ikigo avuriramo. Hari abamuganaga bakaharara se? Barahabazaga bakanaha, bafite n'umwana w'umuhungu yavuye uri aha ngaha, yaranahakuriye baramumurekeye, yarahari n'igisore. Yaramuvuye babura yo kwishyura arahaguma. Arahari. Ni umusore ufite nk'imyaka 20 uko mbibona. Mukecuru asanzwe avura? Aravura ariko. None ubwo byamugendekeye gute? Byaba ari ibyago yagize cyangwa? Simbizi, ntabwo mimi natwe kumvise ko ngo haguye umuntu, ntabwo tuzi ko uko yaba hamaze iminsi, ntabwo bizi, ntabwo turi hirya. Wahaguye se mwari mumuzi? Ntabwo twari tumuzi ariko.
ndetse niba ngaba bamwegereye aribo bazi n'igihe yaba yarahazi n'iminsi ahamaze bahegereye. uwo musore uvuga wabuze inyishyu se hamaze nk'igihe kingana iki? habuze nk'imyaka nk'itatu ra. katariho yibera niho aba yarahagumye. ni umuntu wa mbere uhagiriye ikibazo? ni uwa mbere umukecuru usanzwe umuzi nawe? bikaba bivugwa ko uyu muhungu yari amaze hafi imyaka 3 yivuza mu bihugu bitandukanye ariko byaranye ndetse no kwa muganga. Bikaba bivugwa ko bamuzanye kuri uyu mukecuru avuye Kiziguro ndetse n'i Kanombe akaba yaragezeho bikananirana, ngo dore ko igitsina cye cyari cyarahindutse amazi ndetse n'umubiri n'inda byose hari amazi ajenzemo. Navukiye nta muri 76 nkimara kumenya ubwenge nasanze avura. Ubwo rero nimba atarashatse ndi byangombwa by'ubuvuzi ariko muzi wo kuvura, hari n'abaza n'abo nzi bazaga bafite ibintu bibavugira mu nda akabavura bagakira, hari n'abo nzi baza babyimbye amaguru akabavura bagakira benshi cyane. Ubwo rero bamuzanye n'ubundi yarabyimbye, ari igitsina cyarabaye amazi, ari inda yarabaye amazi, igitsina cye ku buryo wafatagaho ngo ugasanga ari nk'ishashi. Ubwo rero urumva ntabwo ari we wamwishe, yishwe n'uburwayi bamuzananye kuko yagiye na za Kiziguro birananirana. Kiziguro ba nyirawe bavuga yuko yagiyeyo 2. umukecuru yarasanzwe avura abantu n'abo bafite uburwayi bwananirana bagakira, abenshi imiti bakayifata bataha, hari n'abaza barembye gutyo akabavura bagataha. mwebwe ku bwanyu murumva ibyabaye ibyago nk'ibindi atagakwiye no gukurikiranwa? Ni ibyago nk'ibindi kuko ntabwo ari wamwishe kuko abavura ni benshi. bamwe bati ni wa munsi uba wageze n'ubundi no kwa muganga abantu barwaye. none se uyu Kiziguro hapfayo bakeya? ntabwo ari bamwishe, ni uburwayi. none se bamujyanye Kiziguro bwa mbere ntiyakira, bamusubizeho 2 ntiyakira, ba nyirawe niko bivugira. bageze aho bamujyana mu Kinyarwanda. ubwo kuba baramuzanye ku wa 4 akapfire hariya wavuga yuko yamwishe? oya, ni umunsi wageze. ba nyirawe hari umuryango uhari. we nitwa Bineza Deo, mvuka hano mu murenge wa Gitoki, akagari ni Nyamirama. Ibibazo twahuye nabyo ntabwo byari bisanzwe. Umukecuru avuga ko asengera abantu bagakira, ariko ngo umwana ngo bamuzanye ameze nabi. Tubona rero wavuyemo umwuka. ubwo ni impanuka twagize. hari abo muzi yigeze avura bagakira se? Hari abantu bahaza bakabasengera bagataha ari bazima. Kubasengera uvuga ni iki? Asenga ijambo ry'Imana. Ni umupasiteri? Oya, ubusanzwe asenga nk'amasengesho ya Gatolika. Bamwe batuye nguyu yarahamaze igihe. Ahatuye? Oya, umwana ndumva hamaze nk'iminsi nk'itatu. Ariko ntabwo rwose abantu bajyaga bahaza bagakira. Bari bahamaze igihe kingana iki? Ni kuwa 4 yahaje. Niba umuzi amaze nk'imyaka ingahe se avura abantu? Afite nk'imyaka kuvura kwe nanjye nakuze mbimwumvaho, ariko afite nka 64. N'amatungo yayabyazaga? Byose arabikora rwose. N'abantu baraza akabategura nk'uko bisanzwe, ariko bakavuga ko ngo bageze gute abasengera. N'ubwo yimuka muri gukeka ko yaba yazize iki? Yaje ameze nabi. Mu munsi rwose yararembye. Yaje arwaye n'ubundi ameze nabi. Nk'uko waba kwa muganga? Sanzwe avura indwara za gakondo, cyane cyane nk'abantu nk'iyo bagiye kwa muganga bikananirana bamuzaniraga akabavura, n'abagore akabategura, mbese akavura indwara kwa muganga badashobora kuvura.
akanabyaza n'abadamu. Abadamu yababyazana? Yego. N'amatungo? N'amatungo byose yarashoboye. None hari abazaga se bakaharara n'ubundi? Bahazaga bakaharara, kimwe n'uwo mwana yaraje aramuvura arakira, amaze gukira iwabo babura ubwishyu baramushimira kumumuha, umwana arahaba, ni umusore rwose n'umwana arahari. Wahamaze nk'imyaka ingahe? Njye kuva mubonye ndumva imyaka 3 imajije kurenga. Njye najyaga ngira ngo ni n'umwuzukuru we, ariko nanjye oya. Nyuma yo kubura ubwishyu baramumurekeye nyine, yaba umuvandimwe, mbese bamumuha nka nyirakuru, amubera umubyeyi. Hari n'abazaga bakaharara bakahamara igihe cyane, bakabavura, bamara gukira bagataha. Uyu yahaguye se yarahamaze igihe? Uyu yahageze ku wa 4. Hageze ku wa 4 ariko baravuje, baragiye mu bitaro byarananiranye, maze kunanirana ubwo iwabo batuye Mpondwa, mu bantu barabamurangira baramuzana. Maze kumuzana rero bamuzana igihe cyararenze, ubwo nyine ubwo biba ngombwa kwapfa. Yarahamaze iminsi? Yahageze ku wa 4. Uyu mukecuru se nk'abantu mwari mumuzi, murumva ari ibyago yagize, mwabifashe gute, mwabyakiriye gute? Twabifashe nk'uko n'ubundi umuntu ajya kwivuza kwa muganga, igihe cyagera agapfa, umukecuru nta ruhare yabigizemo. Ni ngombwa gupfa, ubundi igihe cyageze ngombwa umuntu arapfa. Umukecuru ntabwo yakabibajijwe? Umukecuru ntabwo yakabibajijwe, twe turabona buriya mukecuru atakabaye abibazwa. Nk'uko wagwa kwa muganga? Nk'uko wagwa kwa muganga. Yakoze cyane. Ni Kabasi TV show, kora subscribe cyangwa ubyihorere.